Ko te whakumānutanga o tētahi rangahauhou e whai nei kia tā harahara ai nā take kore kāinga I waenga I ngā rangatahi me te tuku āwhina kia whai kāinga hou. Kei te mahi tahi a generation kāinga ki ētahi rōpū rangatahi Māori kia kitea I te āhua o ngā kāinga hou o ngā rangatahi hei te anamata. Anei na whakamahuki a Michael Cugley. E anga whakamua ana te kaupapa nei kia hāpai ngā rangatahi e wawata nui nei kia whai kāinga. I think it's really important that our rangatahi have options and they have autonomy over how they want to live. This is our whenua, we don't have anywhere else. Hei tā rā tana nā te whakakorenga o ngā kōpaki minitatake kāinga kore, kāinga Māori hoki, ka eke tonu pea te rahi o te Māori e wawata nei ki te hoko whare. Currently our home ownership rates are sitting in the 30% percentile. So, while home ownership might not be the goal for everyone and it might not be, it might not be the only option that we should be striving for, I think there's some work to be done to ensure we have housing security. E rima te kaumātoru ōrau o ngā Māori kautu whare rēti, e rehi nei tō rātou whare, he nui ake tērā I te Pākehā. Nō reira ko Generation Kāinga e aro atu ana ki te mahi tahi ki ngā rangatahi, kia kore ai ngā mā harahara mō ngā tatauranga kino e tipu ake. For us as Māori, if we keep going down this renting track and if we don't become homeowners and if we don't occupy our whenua, home ownership rates are going to continue to decrease. And essentially Māori will become tenants on their own whenua. And to me that's a really scary thought. In this current climate and current context, land and housing is so commodified and the way in which we design is incredibly individualistic and focuses on the nuclear family. So really absent of those communal arrangements and intergenerational living. So I think that's what we bring to the table. E ono ngā rōpū rangatahi kua toe atu ki te kaupapa mai te hiku ki te upoko o te ika, ki te āta wānanga tahi I ngā tatauranga mō ngā rangatahi Māori kia puta ai pea he māramatanga I te pō. Many rangatahi want and need for well-designed, culturally appropriate homes and this notion of kāinga and the way in which we understand our environment. We want to capture that excitement. We want to create a movement with Generation Kāinga of rangatahi who are going, nah, we're going to do it our way and we're going to get there and we're going to make sure our future generations have options and get to live the way they want to. Ka toru taua pūranga kura e whakaemi I ngā rangahau mō ngā wawata o ngā rangatahi e hiahia ana ki te hoko whare. Ka mutu hei timata I te kaupapa he kōpuhaka whakatūria ki rangi matarau. Michael Cugley, Te Ao Marama.